Cara menghidupkan motor khusus untuk Pak Setiono. Untuk carane nguripe pripun, Pak? Saklar gitu. Saklare. Saklar. Oke. Oke. Rating. Terus double teng pundi? Kanan. Doublenya di mana, Pak? Kanan. Di kanan. Di Tinggal sini nggih, pencet. Wah. Sip. Rem di Pak, rem. Rem. Rem di kiri. Depan. Rem depan. Rem belakang. Rem belakang masih di kaki, terus bel. Oh, wes. Pak, jajal Pak, pelaku alon-alon Pak. Rating mana rating? Kiri. Rating kiri di mana Pak? Kiri. Oh, wes. Kiri. Kena hujan nggak masalah ya Pak? Masalah aman. Oh, rating kanan? Kanan ke atas. Ke atas. Oh. Pelan. Yuk, ajar Pak. Pelan-pelan bae Pak. Ono mandar. Yo, maju Pak. Wes. Hati-hati, hati-hati. Wah, muter-muter. Wes. Parkir sini, parkir. Wah, wes. Wes, keren iki. Sip. Parkir rada minggir sini, Pak. Nah, ana mobil. Sip. Oke, pelan-pelan. Oke, sip. Berarti iki butuh adaptasi ya, Pak, ben supaya iso numpak motore rada kuat sithik ya tangane ya. Matenine? Depan. Oke, terima kasih Pak Setiono untuk tutorialnya.